Abebembezi b'emizigiti 36 muri Ibanda nibo beteranira ha mukoro gwa futari okhendera izoba rya nyuma bazyo ombwire obwa Ramadani. Futari zi ebiretebekanasibwa mu nyishengero Jane bino mugisha kandi Sheikh Yusuf Karure arikugamba n'abasiramu abashabiro kuzirema kagwero kubagasha no basa kugira ngo nankani munywani wanje kunkatari we kandi wota kuteka ngo ni munywani wawe kandi abeni wichi mbwene nyoba ryaha imyaka yo mazirabo akali mwani mukimanyango mwami Everest bayino mugisha ni munywani wanje ayirekere stekateko ecyariyo nayenda kurete cyo kombeka stebe cyo busiramu muri Ibanda kandi yashaba abasiramu kwimukiramo undo ko muzigiti kuko kurebugwa already kanza kusindishira impression and we need a launch and a campaign where we want to raise 500 M and we shall get it. Inshallah. Okusiba mu dini y'obusiramu okuruko marebero 29 ninga 30 omusiramu nashabwa kurya ninga kunywa butakatagurukire nizoba ryaza kurenga echo nikikorwa aha mwezi gwa mwenda omukarenda y'obusiramu kandi nemwa hamye myitano ez'obusiramu. Allahu akbar. Tunywe tusiburuke haha ramadari mugate muzine aha hasa chiteri guruguru kandi mugume mukunde ki Aisha Jeni bino mugisha Jeni kamsha mwe mukunze abo kuba nabakunda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar unity akakate kamashigenderire nagenda twena twatanise obori umuganda obori umunyankole obori umunyoro obori umutoro obori umufumbira obori umunyarwanda twena tubocho umuntu amakuru agagasha kwa Timothy Mushabi. Allahu akbar.